күндү төрөппүттер, onu оголор. Мен Октябрина Ивановна деммит, эрелкин итечтебин. Бүгүн эйха анам пластиковый бедерени үс неманан кергетен себекке кошпотун огорон көддөрүө. Үлебитин сагалаты бүт. Бастыкы немаганада тужутабай быт, термоклей онна катты. Бедеребитин ылабыт, итибит термоклей битнен серенен бедерен нытта сагалар сыгыр битнен барабыт. Тегүрүччү сыгыран битердибит. Мандык бурховат сманалан килейден кеткетебит. Бу курдук содоргу олгадамаран аныгым хоннах себекке хите белем боллар. Иккис немалтан нада кырас итес лоской таңас, шпагат быа, шпаклевка, онна каракуй. Раствором работугак туспа ихит нада, онна шпаклевка птаналан кутабыт, уна сураябыт, онна однородной обахас болотлы букуябыт. Паскуй таңспытын алан растворга букуябыт. Ихиппитин алан пленканан эриеббит, онды скобынан туттарабыт. Раствордан таңспытын аламыт, ихиппитин суулубыт. Үйхэнен буанан алан күскө байыбыт. Ордугун ылан кыттыйынан кыриябыт. Ордук таңағы эриен маннык курдук розочка олып барат. Огугуптутун жүнүс тута куупта урабыт. Курбутун кенне сибеккелерин алан термоклейинен клей тийбит. Креативный солун сибеккеби тигите белен. Үс немаганада каракай лоской таңас, кургоба, кыпты, онна термоклей. Бедереби тутаган турабыт. Үйе өттүн кыптыйынан кыриебыт. Таңаспытын термоклейинен төгөтүп сыгырабыт. Таңаһын исүттөр клейден сыгырабыт.
Антак курохобабытын аламмыт төгүрүччү сыгырабыт. Маннык арас неманы туханын сибетке хитин оңостун интерьеркитин киргетин.